in che mini tuero kita in ne ko rom meje mi nana ke no maro lo kom chuo gulu modern market la cho ba Dege la cho Layibi. Yes, a lot, yeah. So in ne ma rom mekelu tiene enit rom me chuk enoni kikit ma ke jogo kere mo chuor bodane tima be ka tima be police ngong viting we ka mento yele oro guneni chuki be ke yugi ka obe tiaro chuk mana la dit boss mikta kwana chuk ma dir me gulu chuk ma dir me kidum oro bere ba Dege la yibo bet kinegi eni van para ro kaje no kin me win ya chaki loka ka wipo ana wachi kombetini Ibar Dege la yibi roma wa pe ke chuk ten chuk ma ti eni chuk ma ten kon wate ke kero no meke lo chuk ma dit pe ma loyo ke guru site ke ken ero chuk ma loyo ke ko mala ma Uganda we ka wuti ba lobbying Ibar Dege la yibe ke mama yot loyo dano pe nana bien ma chel ka inde chel ka lobbying atit we ya chak ne residents me Ibar Dege la yibi ke kero ge kilo jo Matego ke ken mengin wa archbishop beri Ibar Dege la yibi wa bishop lo my protante beri Ibar Dege la yibi atiro ben General Saleh beri Ibar Dege la yibi Richard Todong beri Ibar Dege la yibi General Otema maka initiero board minister of trade initiero wajo ne this is the konga tera mir ko ni an constituency ma megeti ni ning ben ka pe ngi la constituency ne tikere chide cha ho yopo na we obed ma ben ning ere me achil ma winyo ana wajo ne me ga berga insisting ne bi jochili andi kongwa kilu kong a #1 supermarket ma biri chelo level me Dubai gini ni petek na ji mukene kama gamete petwer timo ne ilo mo chiero i public private partnership am peti lobo mama pa wore ye ma pa ro mo lokki mono aberu ko kuye Brussels aberu London aberu Germany aberu France aberu UK aberu kwe ma ja kene ka chwi di guri kin delta aweni ro la chwe ngome yubo piera la chat motar mata biru chungwe London Victoria ngo mo kelo ere wedo ni ka wano cerca temo chaka an ko ngwa mi tala bole ke we parliament Republic of Uganda chunya chwe mata ka tika neno news inero nyo Joel senyo ni leader of opposition kita a chanyo ki lokere pepe opa Waganda loka coffee inero dama tero bana bastin kasimire kita a chanyo ki lokpa pepe opa lutugi inero kita dama tero Theodoro sechi kubugi a mu ki lokere pepe opa semba bule ento mwa kan capacity pa members me parliament wa pege me debating level le noni enwe ara wachi ami look at ngone tie lo ami ana te do ko point na gang eni ka ana chair parliament bien na chair one of them shining in 3 different venues ka ngai parliament chair parliamentary caucus ma arti capacity me articulating lo level moma ka se nyonyo a logo ka se chikubu a logo ka se muju Ibrahim o a logo ato ketu chiaro malo ka what you right honorable speaker the situation in Ibar Dege la yibi especially in Patuda is in dire need of political intervention to avert the economic situation. Mawa speaker but we speaker to when parliament adjourned until the following day. Eto kombirni watiki dana magino bi ngi care mere local radio kan we like ngan win er no pero mtier ka chika ka liel kuja an madore loka muchoro fure chunki tiana rio ni in pero mtier ka nyeto chak jang ma in pe pero ko waru kil chuk madung dit loye manu ki chanyu grofa bichiele michana ka ende manu down tika kolok mon mtier ka war jimi kampala ni ugi ko down the bill mega chero sti kubu down the akilira down the akikitgum down the akila mo down the akil South Sudan ba muchuor ini chero de jogo keriwa i million mia ngwen kit dong chimo ika Kenya la dit denis o kelwera